ba bantu wabegeranyije babaye abakristo ushakamwo ba pasiteri muri ba bantu ese ubundi bari abantu bakishijwe bashobora kuba ba pasiteri bataranze ngira ngo none nko kuba pasiteri bisaba kuba umuntu ari umuntu utinze mu ikanisa umaze umva ngo ufashe utaraje kure navuze ngo ntabwo bakize ngo basengere uramara nk'umumisiyoneri ufite inshingano zo kubarera ukabaho uri pasiteri responsable w'ahandi wewe none n'umushiki twazavuga ngo niwe bishop niwe apotre yageze ahantu hariho iyo ageze ahantu hari aba apotre bari aba bishop aba apotre mu matorero yiwe yageze ahantu hariho abari munsi hatariho bishop hariho ba revera niwe bishop yageze ari aba pasiteri niwe revera yageze atari aba revera niwe pasiteri. Iyaba abakristo bikigiye basa dusangirira hamwe twese buri munsi nta mupagani yasubiye nta muntu w'umupagani yasubiye kuvugwa aha hanze. Abasira barakiturushije wa uzuko kwa gatanu umunsi wabo gusenga uzona abantu bazore ku misigiti abantu baje gusabiriza nubwo mu kwa gatanu mu Islamu ntiyo ganda faranga heza abantu babari zore ku misigiti babasaba hari indi mizi ndabobona kwa gatanu uzosanga niyo umuntu nkayo dimanche y'Abayisilamu uzosanga abantu bari ku misigiti batonze baje gusaba byaye mugozo byosabiriza niwe babiri kandi nta muntu w'Islamu utambuka atabahaye. Ikindi naco misiyoni ikindi naco uwogira buri mwaka akagenda agira control akaraba control abakristo amatorero y'abakristo abantu bazanye kuri Kristo akandika umubare kubera ico kintu waruvuze cy'Abayisilamu ugaca ugenda mu Bayisilamu naho ukareba umubare w'Abayisilamu binjiye mu musigiti Abayisilamu baradusumbye ibihari. No kuvuga ngo twebwe ikintu cy'ubumwe ntaco dufite ni kubera tutagira ubumwe no kwagusangira Abayisilamu hari n'ikindi kintu bakora mutumisha bo hari sinzi ko babikora buri kwezi bahora bafata bakiyorganiza bagahaha imiceri ibirayi amasombe inyama bakabiteka neza amafiriti ndakeka icyo gikorwa bagikora buri kwezi atari kwezi ni nko mu mezi 2 cyangwa 3 bakagenda kugemurira abantu batishoboye batagira ibiryo mu mahopitali cyangwa mu prison none cyangwa mu prison wewe wahusengera ico kintu urabona mugikora uvugisha ngo arangize ngo bwira wa mukristo ndagushimiye ko wihanganye kugeza ndangije nubwo abandi bose bagiye ngo wa mukristo amubwira ati mushitsi wa nani ntugire ngo no kwihangana ukundi nuko ari je ufite ifunguzo zikanisa nabuze ngo ukingirana nabuze ngo ukingirana aba nagiye nta kuntu nari gukinga kanisa uririmwo ndagira gute tako si ijambo cyane ryamfashije igifunguzo zikanisa kiya nicecekera bakanamushimira nuko bikagenda yavuga ati yanze kwihangana ariko yavugishije kure kudakunda ijambo avuga ati nukuri sinokubesha ngo ijambo ryamfashije habo niko nifunguzo zamfashe wantindiye muruko mukingirana ngo ngende ariko nunze kuri ijambo nari narambiwe nanje so cyo neza kuvuga tukunda ijambo dumwana ijambo tusigaye tutaje gutamana tugakora ibindi byose ijambo ngo minsi 10 sawa minsi 10 sawa wasinze 30 wateye commentaire 20 cyangwa indi. Shalom bakunzi bacu turabasubije cyane aho muherereye tubifuriza ibihe byiza ibihe byo kubona Imana uku kwezi turimo no kwezi guhereza umwaka wa 2025 turabifuriza kurangiza umwaka amahoro noheri nziza umwaka musha mwiza muzaroranirwe muri uyu mwaka tugiye kwinjiramo muzabona Imana muzatera imbere ibyo nibyo nifuriza abakunzi banje abantu bankurikirana ndabakunda cyane kandi mbifuriza ibintu byiza rero natwe turaho tumeze neza murabibona ngoswe n'igicuca abahamya benshi abakozi b'Imana uyu munsi rero turaje kugira ngo twongere kandi tubaganirize twongere kandi tubahe ibintu byiza twongere kandi tubahe ibintu by'ubwenge murabibona namwe sinorinda mbitaka cyane ngo mvuge ngo haje ibintu by'ubwenge murabyibonera
amagosha amadroite ibintu bimeze neza, ibintu biri buze kugenda neza. Rero turabakiriye cyane kugira ngo muze tubane. Mfite abakozi b'Imana badasanzwe, mbuze gusa pasiteri wo kubanyiyegereza, ariko noneho ufashe uburenganzira bwo kubiyegereza. Amavuta y'uko tutatuyemera neza tutambuka. Reka mu mavuta yanje arwanze gutambuka amavuta y'ingontiyo ntiyo mwigeze ngo tambuke gatuti. Amavuta yiwe no yari mu kisanzwe. Aho yegereza nimba umupasiteri bari muri president sinzi nyine titre afite rikomeye. Ngo nabwira umugeze ati amavuta yawe tibonye ngo ntambuke ndikumva. None nawe yawe agiye kubatunga. Aje ningaje gufata ubusa, ariko reka nikomeze. Ndabakiriye cyane, ndabakiriye bakozi b'Imana, kubana namwe n'umugisha. Si ijya mbere tubanye hano kuri channel yacu SPC Official, muhora munyitaba kandi ibyo ngibyo bikantera intege, nkumva ko nshigikiwe n'abakozi b'Imana. Buriya nk'iyo mubona mu bwenge bwanje mukabona atari sawa, timwo kwitaba namwe umuntu mwamubona utari nkawe, ariko igituma munyitaba ico nico mpaye agaciro, mbashimira cyane. Kandi ndabiyegereje uyu munsi ko numva moto fire igiye kuba kabisa. Ndabakiriye cyane. Hanyuma reka duhere kuri pasiteri. Niwe ufite amavuta menshi. Pasiteri ndakwakiriye. Murakoze cyane. Wegere cyane. Kandi nyine hariho abantu benshi bagiye binjira biyabona, wenda batabonye ibiganiro byawe. Reka tugusabe kugira ngo uwivuge. Karibu. Murakoze cyane. Ndabaramukije mu izina rya Yesu. Yego. Good morning. Pepe. Good morning. No. Amazina yanjye nitwa Nibogora Steve. Ndi umukozi w'Imana mu itorero bita Philadelphia kumutakura. Umupapa ndubatse, mfite umudamu n'abana babiri b'abahungu. Ariyo muri babiri. Zimwe birajya. Babiri. Yego. Murakoze cyane. Imana ibaho umugisha. Tunabashimira ko mwasubiye kandi kudutumira ngo tuze twicarane tuganire iby'uru rugendo. Yego. Imana ibaho umugisha. Nishimira kubana n'umukozi w'Imana Apollinaire. Yego. Umukozi w'Imana mwiza cyane. Dukundana n'inshuti. Tumaze gusangira cyane ibiryo byo mu mwuka Yego. Imana imuha umugisha, nawe Imana ikugirire neza. Urakoze cyane. Urakoze gose. Kandi kuriya ibiryo byo mu mwuka nibyo biza bidutunga. Cyane. Kuko ibingibi tujya by'umubiri. Umuririmbyi yaririmbye aravuga ngo mujye umutsima ubatera imbaraga, kandi uwo mutsima si uyu wakawunga. Ni ijambo ry'Imana. Ni nenoramungu. Uvuze neza cyane. Reka tugire ko n'ubundi pastor hituramutse abakunzi bacu, kandi wumve ko bagukunze. Ese nyene cyane kutamaye amakuru. Murakoze cyane, turabasuhuje cyane abo kuri iyi paruwasi kabisa. Imana ibaho umugisha, ibagirire neza aho muherereye ku mpande zine z'isi. Turabashimira cyane kuba mukomeje gukurikirana ubutumwa bwiza. Imana ikomeze ibagirire neza, mukomeze gutahura cyane. Turi mu gihe cy'iherezo, ni igihe dukeneye kumenya cyane ukuri no kwitaho cyane ibidufitiye umumaro byo mu mwuka, mu bugingo. Yego, turabasuhuje cyane. Imana ibaho umugisha. Amen. Urakoze cyane pastor. Amagoshe hariho missionnaire. Hariho nawe kugira ngo wivuge kandi uramutse itorero. Barakoze cyane, twaramutse kandi. Twaramutse kandi ngo mwaramutse. Ego. Ariko harabandi bazokire bagabwishe nimwiriwe namwe. Kugira ngo batazoya mutwara basize ni mwaramutse ndamwiriwe. Kandi hari aho bo twebwe nyine gani mwaramutse. Hariho abandi ari mwiriwe cyane. Niko ibintu biratandukanye amasaha
bizabihega wavuze isi yabaye ikuntu nyine ego kuranga saa tumenye neza nimwaramutse ndamwiriwe hanyuma amazina ni ayandi ni Apollinaire Buntu ndo papa mfite umudamu n'umwana ego ngo kazi kawe ko missionnaire nza nkenera ngo wamukavuga ahubwo ari kwera kuko kaza kamfasha cyane nta kibazo kuko bisabye fonction se nayo iyo ari ngombwa cyane nyine ariko nazo ni amahoro tuba dukora igikorwa cy'ubumisiyoneri mu bijyanye n'iby'Imana yego hari abamisiyoneri b'ibindi nabo umenye ko bahari cyane n'iby'Imana tuba dukoramo Imana mwabonye ko ndo kwizera niko Paulo yanditse ingabira umurimo wayo ntakwiriye ntabereye ko mbishoboye kabikora ego ariko nta buhanga nashyizemo ego cyangwa se ndusha abandi ni ubuntu bw'Imana gusa ni ubuntu bw'Imana kugira uzo ngo twarakuranye ntiwabijamo nawe uje kuri kamera naje mbari inyuma ya kamera niwe waje kukungarura inyuma ariko mbiri inyuma niyo nzakorera akazi kanjye ese ubundi twumvishije umumisiyoneri ubundi igikorwa nyine kiri muri eglise cyane cyangwa abamisiyoneri ni abasohoka hanze y'itorero kuja kugarura ya mitima iyobye bakorera cyane mu ikanisa cyangwa abamisiyoneri mu buryo bw'iyobokamana n'ijisho ry'itorero hanze y'itorero n'ijisho ry'itorero hanze y'itorero yego nuba ngo ni intumwa z'itorero aho itorero ritaragera baboherezayo bakajya gukorerayo nta ambasaderi w'u Burundi ukorera mu Burundi akazi kaba kashize akorera hanze y'u Burundi nimba uri ambasaderi ukorera mu Burundi uri umurundi no kuvuga ngo wowe akazi karashize akazi karashize nuba rero uri umumisiyoneri w'itorero gute keretse kora muri ofisi ufite ofisi itegura ibijyanye na misiyoni ivuga butumwa aba birumvikana ariko nimba itorero yaragutumye ukorera hanze y'itorero hanze y'itorero we yara ku muryango ubu utangiye misiyo ukarebera itorero aho ritagera ko abapagani baruzuye hano bataramenya Imana baruzuye ni byiza rero ko uribera amaso aho ritagera ukazana abandi kuri Kristo urakoze cyane reka mbaze unsubije neza cyane kandi ndatoshenze kuco umbwiye reka mbaze pasiteri ubundi abapasiteri ibo ni muri eglise gusa cyangwa nabo bagomba gusohoka bakaja kubwira abantu bigenda gute abashumba umushumba atandukanye n'umumisiyoneri kandi agatandukana n'umuvugabutumwa abashumba navuga ngo ni nk'umubyeyi umubyeyi w'intama yego umwungeri kuvuga ngo iyo umwungere agiye kure y'intama ni ukuvuga ngo intama zirashobora kugira ikibazo ni ukuvuga ngo nawe aba yademisiyoni iyo agiye kure y'intama yabirura bizamwo amabingira wavuze ngo abamisiyoneri bo ni hanze ntaba ashobora gusamara ariko atademisiyoni oya reka uvuze kudemisiyona no gusamara biratandukanye ni ukuvuga ngo ashobora gusamara kurangara rero iyo arangaye umwungere mu yindi mvugo umwungere ntarangara ategereza kuba ari hafi y'intama kandi afite n'inyobozi yo kuzigarura iyo zigiye hirya nko kona twasoma ijambo muri Zaburi rivuga ngo inyobozi yawe n'inyobozi yawe iryo ngiryo ndanarikunda cyane nuko umwungere rero atandukanye n'umumisiyoneri agatandukana n'umuvugabutumwa umwungere niwe arera abo bose mbese abo abamisiyoneri bazanye niwe abarera habe na misiyoneri aregwa n'umwungere kuko misiyoneri ntashobora kugenda muri misiyo adafite umwungere wamutumye cyangwa
wamutumye wamureze kuko twanavuze ko arebera itorero hanze y'itorero cyane n'ijisho ry'itorero hanze y'itorero ryamutumye ufashe kindi pasiteri cyo yaravuze nuba umwungeri agomba kuba mu ntama cyane nzamo nari ibintu bimwe bitari byiza maze kubona uramutse ufite abandi barebera itorero cyangwa se babungere bari aho ngaho ni sawa ariko asanga umuntu niwe pasiteri responsable azamara amezi 3 aba ku ikanisa akayobora intama kuri telefone ajyana amakosa cyane ni nk'umwungeri wojana inka iyo wacu kwa tuzijana yari sinaragiye mu biraro yakure warangiza ukazuyoborera kuri telefone inka se ngo ikumve kuri telefone ngo iri umwungere principal ugomba kuba mutana niba usose niga gashoboka ariko asanga umuntu amaze 3 mois cyangwa se ameze angahe ntaba mu ntama ziye ukamenya ko zariye gute ukamenya ko zahaze gute ukamenya ko zanyoteye gute intama cyangwa ngo none ngo amatanya ngo yagenze gute bakagoza raporo kuri telefone twamukomeza umusitari so raporo tuvuga rero umusiyoneri ntabwo yari umupasiteri niyo mpamvu yagendaga atarama akamara umwaka akamara amezi 6 akamara imyaka 3 yaramaze ntabwo imyaka 3 so rero umwungeri uta intama nawe akamara amezi atarimo no kuri ibyo bitazo bireke cyangwa zo demisiyoni avuga ngo je ubwungeri burananiye mamagaro waje n'uyu ari mwuje ariko umwungeri kawaida aba mu ntama amasaha menshi akujyana ubuzima bwawe abungeri batwumve rero n'abakristo batwumve n'abamisiyoneri batwumve abamisiyoneri ntabwo ari mu ikanisa bagomba kubera ijisho y'itorero hanze y'itorero hanyuma hari ikindi numva nshaka gusobanukirwa twumvishe uri misiyoneri sibyo hakabaho n'abavugabutumwa batari abamisiyoneri buriya abavugabutumwa bo akazi kabo n'akahe batandukanye gute n'abamisiyoneri ubundi Bibiliya irayivuga ayo makuru yose yarayavuze bamwe yabagize abandi yabagize ariko bose fonction dufite twese imwe niyo tuyihurizaho waba ukora muri pastorale waba ukora muri evangelisation muri missiologie ibyo zose niyo bavuga yabagize intumwa niba missionnaire ni igifaransa cyaje vuba ariko n'abapotre bose ni kimwe cyo nari mvuze ni kirero aravuga ubutumwa bose dukora umurimo wo gusereva abantu Imana yaduhaye ara pastor ni gusereva twese ni gusereva rero namuvuga ubutumwa nawe iyo tuvuze iyo umuntu yabaye umusiyoneri abaya nicyo nshaka kuvuga nyine iyo yabaye umusiyoneri yatumwe n'itorero yagiye ahantu runaka siko ari igikorwa akora niki si imisiyo akora nivuga butumwa ni evangelisation yagiye muri misiyo gukora evangelisation ndamufashije gato umumisiyoneri ni mwivuga butumwa ryagutse ni mwivuga butumwa ryagutse kandi ryo kwagura umurimo w'Imana cyangwa ubwami bw'Imana niryo jambo riri mu gifaransa ngo missionnaire nivuga butumwa ryagutse riri kure rigera kure ariko ryo kwagura umurimo w'Imana kuvuga ngo missionnaire ashobora kuva ngaha uhora ubireba nko ku batemwe de Jehova buriya batemwe de Jehova nibo bagikorera neza muri rya misiyo y'ubumisiyoneri arashobora kuva nko muri Amerika akazanana n'urugo rw'Yogosino akazino akazogenda avuga ubutumwa akahamara nk'umwaka yamara akazosubira iriya kandi ntiyitumye wenyine itorero yarungitswe n'itorero ry'abajoviriya muri Amerika ahasanzwe abarizwa arerewe akazino akavuga ubutumwa ariko bariya rero abajova bobo bafite bagendera babikora nko muri viziyo y'ubumisiyonere ariko bakabikora kandi no muri rya jambo rivuga ngo mugende mu isi yose muhindura abantu kuba abigishwa banje mubabwira ubutumwa bwiza bw'ubwami uzoreba bagenda kuma ico bita ivuga ubutumwa bita potapote
bakunzu baza bagenda ku mazu bakaza ngaha bakadodora iyo mubakiriye mukabaha umwanya bakabaganiriza ijambo ry'Imana bakabasaba no nuko kuzogeraho basenga nuko ariko mu missionnaire wewe missionnaire vrai missionnaire ndakwereka nk'umumisiyoneri umwe yabikoze neza ejo bundi nk'uyu mushumba w'itorero bita ngo ni Gigis ntuzeye yitwa Patrick yitwa Patrick urabona yatanguye itorero ahangaha aha kuri rompwe aha hajya ku hepfo ya Permanence ya Sended Gigis kuri top 1 yatanguye itorero ararirera ngira ngo pastor no missionnaire ni sinzi nico ngiye kuvuga nande caranyobeye Apollinaire turi kumwe na baramuzi arashobora kukimfasha nawe araza gukomera ararirera ngo arirere aho rigeze aho riryoha aho kuvuga ngo ngiye kuba umushumba ararita arisigira abantu kandi ari we yaritangiye kandi ari we novuga ngo responsable ego mwanzirishi yes ararisiga agenda muri Kenya aja gutangura irindi mu bantu atazwi mu bantu batavuga ururimi rumwe mu bwoko butari ubw'iwabo aja gutangura irindi riri yararireka abo nibo bitwa abamisiyoneri yego mbese ni ukuvuga ngo mu misiyoneri ica ashinzwe gukora muraza kubimfasha munsi byo aragenda ahantu akigisha abantu yarangiza akabegeranya yego bakaba itorero yego nyine bagakora itorero yego bamara gukora itorero agashaka aba basigara barabarera yamara akagenda no kuvuga ngo nico iyo yaravuze sinarinzi ko ariko bimeze byagenze nico bazahita muri misiyo ngo n'urupfu rw'umumisiyoneri urupfu rwiwe no kuvuga iki umumisiyoneri ntabwo yahamagariye kuba pasiteri ariko kandi ashoboye inshingano zo kuba pasiteri yego nuba nguwe azagenda kuko avuze ngo nimba n'itorero hanze y'itorero ni mpamvu mubona amatorero menshi azacikamwo nuko tutahanye imyanya ngo umuntu wese aje mu ibango ry'iwe umwe wese amenye ikibanza cyakijemo ubundi twe dushaka kugira amamega caca amakanisa manini ariko tudasohora abantu ngo bagire bana iyo nshoboye kubwiriza nawe ushoboye kubwiriza tuzobwirizaga twese abantu 5-8 agatuti kamwe none nyima agatuti ati naje bizo ukora ndabishoboye ndafungura ryanje ariko amatorero ya mbere ukuntu yabikoraga yarasohora abantu akabatuma akabarunkira bakaje muri misiyo kandi muri misiyo bagiye gukora rero nivuga butumwa iyo mwageze hari ajyatorera abagaramiya rikabishurira ibintu byose by'ibanze kurya imibereho n'iki mwaranga icyo mukora namwe akazi kanyu nivuga butumwa ndetse iyo ufite n'urugo muzamushana je nabonye no kwishuri ryacu nizeho iyo ufite umugore bazagweza bourse we n'umugore n'umwana mutoya muzamushana tugenda wenyine bamuje bambaye bourse no munsi nemeye kujana umugore wanje n'umwana umwe mutoya nibwo mfite benshi ntwara mutoya kuri mutoya nemeye kumujana kwigarama gishuri cyangwa gikanisa abantu hanyuma iyo ugeze ahandi rero ukabwiriza hari ifata imyaka myinshi agifata imyaka mike biterwa n'ubutaka ko umeze abantu bagakizwa kuko uri kure y'itorero ryawe nkuko yaravuze nko muri Kenya no mu Burundi kure ukegeranya abantu itorero rigatanga ryari n'iryagutumye nk'umujende umugerezo niba natumye na gerezo sinshye ngo ntangire irindi ngo ni Jesus kwa ni gerezo ntangirayo yego karera ba bantu kagera ku rwego umvuga ati aho rigeze no siga nkagenda yego none ico gihe ngategura abazosigara noneho ari abungeri ngamagara bishop wacu Manase muze musengera abakozi hano hari indi kosa dukora itari ryo ritemewe muri misiology kuvuga ngo muzotweze umupasiteri wiyamaze kuba pasiteri wa hano biriya nabyo ntago bizemera neza bavuga ko mugomba gutraininga bahandi mukabakuza mama ubona mbageze kuri rwego rwiza mugabo ati turabasengeye mukabaza inshingano mukabasiga aho ngaho nivyo rero ico gihe rero maze kugera ku rwego
niyo bita icyo bita ngo urupfu rwa misiyoneri aba arangije akazi kibaho ngaho akaja gutangira ahandi nabyo uzamuvuga ngo okay ngo buri ngo ngeze ngiye kurya imbuto sasa hamaze kuja no bakire ubungundi wewe birangiye uragenda ukaja gutangira ahandi hakira abapagani iyo ngiyo uhandi gusuhaca umushitsi urakoze cyane kandi ugisobanuye neza kandi hari akantu uvuze ati ibi byo kuvuga ngo wegeranyije abakristo sibyo uhamagaje tuvuge ku itorero uvamo muzotwohereze aze kuba pasiteri kuza kuba training ni sawa ariko ngo azuze kuba pasiteri hari igihe anaza agasanga n'imico yawe ntibihuye ukamwanga igasenyuka ariko mwatoje ubundi ba bantu wabegeranyije babaye abakristo ushakamwo ba pasiteri muri ba bantu ese ubundi bari abantu bakishijwe bashobora kuba ba pasiteri nzangira ngo none nko kuba pasiteri bisaba kuba umuntu ari umuntu utinze mu ikanisa umaze mwigira umva ngo ufashe utaraje kure navuze ngo ntabwo bakize ngo basengere uramara nk'umumisiyoneri ufite inshingano zo kubarera ukabaho uri pasiteri responsable w'ahandi wewe none n'umushiki twazavuga ngo niwe bishop niwe apotre yageze ahantu hariho iyo ageze ahantu hari aba apotre bari aba bishop aba apotre mu matorero yiwe yageze ahantu hariho abari munsi hatariho bishop hariho ba revera niwe bishop yageze ari aba pasiteri niwe revera yageze atari aba revera niwe pasiteri siko cyo ngitawuri ngo nawe rero icyo gihe uhita uba pasiteri waho hantu nuko ukabanza ukarera ukaba umushumba ukabarera ukabatoza ukamenya impano za buri wese icyo ni ikindi kintu kizagora abayobozi kutamenya ngo si uyu muntu impano ye ni yihe ukamenya impano za buri myamagaro yawe ukabarera tuvuze kubarera saa mezi 6 umwaka umwe biterwa nuko hakura abana bose harabakura byihuse hari n'abakura batinze vuba n'abatinze bafata ibintu vuba yego warangiza rero mwamara kubona ko bageze kuri rwego rwiza uvuga ati ubu two tubango bashumba twusigire itorero n'amamumva Paulo yasiga ba Timoteyo agasiga Tito ukavuga ati cyatu ngusiga aho ngaho nukugira ngo ukore ibi so rero nuvuga ngo nawe rero niyo mpamvu bamwe yamaraga imyaka 3 handi umwaka bitewe n'abantu ko bakuze nuko akazi ko misiyoneri gakora uragenda wamaze gutangira ukabakoca ukabatraininga ukabeza amahugurwa ukabakuza ukabageza ku rwego uvuga ngo abageze apana ngo yakije ngo turagusenga ngo tuze pastor azibagiyemo n'abantu dufite benshi basenge ku nshingano batazi icyo bagiye gukora nzanye ngo mbakora ari yacu tubamwo ukamusanga mwageze ku komite timubabwiye nizo bazokora president hazi cyashinzwe cyo tuze tumenye nka conducteur undi ngo bamugize ngo secretary ntazi cyashinzwe undi bamugize iki ntazi cyashinzwe akama bahoronga nka stati gusa ariko missionnaire nuko ngo azatoza akamenya imyamagaro impano z'abantu yarangiza akabasigira inshingano urakoze cyane hanyuma ndumva twageze kure kandi n'ubundi ikiganiro cari iki ariko topic nahaye ikiganiro cy'uyu munsi ni ukuvuga ngo ese itorero ry'ubu amatorero turimo none itandukaniro ry'itorero ry'ubu n'irya kera ni irihe kandi muri bike byacu tuzi ko itorero rifite urihagarariye kandi urihagarariye tuvuge umushumba uriya mushumba niwe exemple w'abajya bose bari munsi yiwe niwe tugomba kwigiraho nk'uko Paulo yaza avuga ngo ni mugeri kirenge mucanje nkuko nanje nakigeze mu ca Kristo no kuvuga ngo bari abapasteri bari imbere yacu kugira ngo tubarebereho turebe imbuto bera bama natwe arizo twifuza kwama ariko se niko bimeze kuri none niko bihabigenda abapasteri dufite mu matorero yacu abayobozi bacu ko baratwamira za mbuto nziza tugomba kugenderaho ni yihe difference ihari entre itorero rya none n'irya kera mushobora kumfasha kandi duhere kuri pasiteri murakoze cyane yego itandukaniro ry'itorero rya kera n'igihugu hariho ubudasa cyane hariho ubudasa
turashobora kubireba muri Bibiliya. Ego tugomba kwisunga Bibiliya n'ubundi. Tugomba kwisunga Bibiliya. Ufite Bibiliya aho ngaho missionnaire cyane. Ndebera mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa ibice ni 2 naho ni narindi naho kanga ibice ni 2 je ndahera ku murongo wa 40 na 3. Yego. Soma twumva. Arabonga abantu bose bagira ubwoba. Abantu bose bagira ubwoba. Nuko intumwa zikora ibitangaza n'ibimenyetso byinshi. Intumwa zikora ibitangaza n'ibimenyetso byinshi. Abizeye bose babaga hamwe basangira ibyabo zose. Basangira ibyabo zose. Ubutunzi bwabo n'ibintu byabo barabigura bakabigabanya bose nk'uko umuntu akenye. Akantu bakunda cyane. Niyo ngo bagabura ibintu nk'uko umuntu akenye. Bana twiga nyine uri umutunzi niwo wongerwa byinshi. Nayo nimba uri umutunzi watwara bikeya, umukana gatwara byinshi kugira ngo munganye mwese revo. Ese ubundi biriya bintu nyine byari bivuye kuri bande? Ni intumwa zabitanga indi zabifasha. Abantu barafata bagakusanya. Bamara guteranya. Bakareba abantu uko bakamenya buri muntu uko ubukene bw'umuntu bungana. Nimba wewe ubukene bwawe ufite ubukene bwinshi, bagweza byinshi. Kugira ngo unganye n'abana. Yego. Ariko ibyo bintu tuzoga ku nyinshi biragoye. Katubwe ngo tuzokunda ko biragoye. 46 kandi iminsi yose bakomeza kuja mu rusengero n'umutima uhuye. Niwabo bakamanyagura umutsima bakajya bishimye bafite imitima itishama bahimbaza Imana bashimwa n'abantu bose kandi uko bukeye Mwami Imana ikabongereza bakizwa. Amen. Komeza rero. Murakoze cyane. Imana irahumugisha. Itandukaniro rya mbere dufite cyangwa icitegerezo two kwitegereza ku itorero rya kera ni ubumwe bari bafite. Ubumwe. Itorero rya kera mu isezerano rishasha hari amategeko 3 Yesu yatanze. Jambo rya mbere yaravuze ngo mukundane. Ukunda mugenzi wawe ni itegeko ry'Imana. Kandi iyo ukoze iryo tegeko ukarikora nk'uko rivuga rikuviramo amahirwe manini. Yego. Mukundane. Icya kabiri mu bumwe. Mu bumwe nk'uko nanjye ndi umwe na Data. Ni ukuvuga ngo umuntu azi Kristo wese ntakwiye kugira amacakubiri. Kuko Bibiliya twita ngo turi ibyaremwe bishasha. Tubumwe tuba turi umwe. Ni ukuvuga ngo icya gatatu ni ugusangira. Buriya gusangira habe na Yesu icyo kintu yaragikoresha ngo mu ijoro bwari buce bamufatamo ngo yabanje kwicarika intumwa azishyira hamwe zose ngo baraganira ngo barasangira. Buriya mu gusangira habamo imbaraga nyinshi. Harimo ikimenyetso gihuza umuntu n'uwundi. Harimo connection mu gusangira. Rero itandukaniro rihari ry'itorero rya kera n'igihugu, abakera icyo badusumbya nivyo bintu bitatu bagendeyemwo Yesu yari yarabategetse, kandi ngo babigenderemwo bituma babona imbaraga z'Imana. Amen. Twari tuvuze ngo ni ibintu bitatu itorero rya kera ryagendeyemwo canke ryishimikije. Ibintu bitatu itorero rya kera byari byubatse itorero, rwari urukundo n'ubumwe no gusangirira hamwe. Ibyo bintu rero Yesu yari yabibategetse. Habe n'igihe agiye mu ijuru, Yesu yabategetse kugenda ngo i Yerusalemu, ngo mu nzu yo hejuru,
abategeka kuguma hamwe, kuba hamwe. Buriya nk'uko tugumanye uku nguku tukaba twicarana uku nguku umwaka ugahera, twoba inshuti zimwe ata muntu yashobora kutumena, twoba uruzitiro rumwe ata muntu yashobora kumena, kuko tuba turi hamwe, tuba turi mu mwuka umwe. Nuko ibyo bintu rero nibyo byashoboye kugira gukomeza itorero rya mbere. Manake niwo wari umusingi w'itorero rya mbere, kuko barabikoze, babishize muri pratique. Yesu yarabibategetse barabikora, ngo babikore bibaviramwo ibitangaza. Bamaze kubikora nibwo hari igikorwa kimwe muri bijya bitatu cyo gusangirira hamwe. Abantu bose bari bafite indi myizerere, bari bafite indi mitima iri kure na kure n'iy'abandi, ngo bamaze kubona ziriya ntumwa zicaye hamwe n'abumvise ubutumwa bwiza bw'ubwami bakaza, ngo bakabona bose ukuntu bariko barasangira, ngo n'abandi ngo byabatera kuza, ngo itorero ngo rikagenda ryiyonga. Ku munsi umwe ngo hakaza nk'abantu 3,000 kubera babonye ico gikorwa cyo gusangira. Rero ico twebwe muri iki gihe, amatorero y'iki gihe ni nkaho Satani yakitwivye, nta kiturimwo cyane cyo gusangira. Ikindi naco Satani yatwivye, nta bumwe bufadika dufite, harimo amacakubiri. Umuntu wese abanyamwigenda dufite amacakubiri, naho twoba turi ubwoko bumwe, usanga bamwe bavuga ngo je ngo hari ibyo bita imiryango canke imirara, ngo twe turi umuraruyu, ngo bariya n'umuraruyu canke, kandi mwese muri mu itorero, turi mu itorero kandi ndetse turi ubwoko bumwe. Niyo tutoba mumbabarire gukoresha iryo jambo, ariko niyo tutoba turi ubwoko bumwe, tumaze kuba bitwa ba Kristo, twabaye umwe, turi aba Kristo. Niko no muri Bibiliya havuga ngo bamaze kwemera, ngo babahinduye izina babita ngo bariya abantu n'aba Kristo, ngo bariko bakicunguza mwendo wabo, bareba ingendo yabo, bakareba imvugo yabo, bakareba ibyo bakora, ibyo byo gusangira, ubumwe bwabo, bagahita bavuga ati bari n'aba Kristo. Sabo bariya babaye aba Kristo. Rero ibyo bintu nibyo byatumye intumwa za kera n'abakristo ba kera bakomera, kandi bakabona n'imbaraga z'Imana, bakabona Imana ikora ibitangaza, amaso y'abantu bakabibona. Twebwe ubu ngubu nta bitangaza bigikoreka. Ubu ngubu muri iki gihe turavye la difference y'itorero rya kera n'igihugu, tuvugishije ukuri, tutabaye indyarya, hari ibintu tutabeshanya byose, abakizwa dukunda ibitangaza ntibigikoreka, hari abakizwa dukunda kwishigikira ngo twabonye Imana, ngo ibitangaza byakoretse. No, tube tuvugisha ukuri, turavye ibitangaza byakoreka kera, ubuzima bwo mu bakristo ba kera n'ukuntu Imana yagaragara muri bo, ariko ugaca ugarura iyo pica canke ico gicapo ukakizana muri twebwe n'icubu, hari itandukaniro rinini cyane gose. Iyo usoma muri Matendo ya Mitume mu bitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, ngo hagera igihe ziriya ntumwa ngo igicucu cyabo gusa cyakiza abantu, caca ku bantu. Ese ni Petero ngo bafata abagwayi bakabashira ku nzira, agatambara ngo ahaciye gusa, urabona agatambara akamushwaro konyene ngo yagira gutya gusa. Ibyo bintu nkunda kubibona n'abastari, urabona biriya baba ariko bigana ibintu byakora, ibitangaza byakoretse mu nzira y'Imana. Uzibona ko abastari bakunda gufata ubutambara bakabugira gutya, abantu bakabugwanira. Biriya ni fotokopi y'ivy'Imana yakoze. Ba Petero ngo umushwaro wabo gusa, na ba Paulo ngo agatambara kabo ngo kakiza abantu. Ariko twebwe nkejo bundi twe twari dufite umugwayi ku ikanisa, twaramusengeye hafi kwezi
ukwezi kose kurashira wa mugwayi atarakira ukwezi kandi si twebwe gusa si jewe oyaye wowe mvugisha ukuri wowe uvugisha ukuri kandi hariho abandi basenze umwaka urahera hari n'abandi basenze umwaka ariko abakera suko basenga abakera nk'igitangaza wa munsi ngo Pawulo ariko arabwiriza ngo umugabo umwe sinzi ko ari umugabo nuko yari umusore ngo yitwa Yutuko watibutse Pawulo ngo yari yataramishije abantu ngo Charles ngo hagere mu masaa 8 z'ijoro saa 9 umugabo umwe ngo yari ahagaze ngo mwidirisha ariko ategera amagambo ya Pawulo ngo agatiro karamufata aratibuka ngo atibuke agwa nabi arapfa umwuka umuvamo abantu baramiriza umuntu arapfuye Pawulo ngo yama kubera imbaraga zari muri Pawulo ubwo nyene yamaze ngo amwubarara aramubwira ngo Yutuko mu izina rya Yesu kira bamuzima Yutuko ngo yama uziko ejo bundi ariho namenye ko Utuko yabayeho narizi ngo yaraguye kumbe Pawulo nasomye amakuru nunsaga kandi hari ukuntu abantu bakunda kubwiriza nabi bakabwiriza ngo Yutuko ngo ntube nka Yutuko yararemerewe ijoro ryari rigiye nuko rero ivyo bintu nivyo tubuze itorero rya kera ko ryari rifite imbaraga kubera ubumwe bari bafite no gusangirira hamwe no gukundana cyane gose twebwe amatorero y'iki gihe rero ico kintu iyaba tugifise reka nkubwire nk'ikintu kimwe gusa iyaba abakristo b'iki gihe basa dusangirira hamwe twese buri munsi nta muntu w'umupagani yasubiye kuvugwa aha hanze abasiramu barakiturushije uziko kuwa gatanu umunsi wabo gusenga uzona abantu bazari ku misigiti abantu baje gusabiriza nubwo mu kuwa gatanu mu Islam ntiyo ndafite faranga heza abantu babari zuri ku misigiti babasaba hari indi mizi nabobona kuwa gatanu uzosanga niwo muntu nkayo dimanche yawe Islam uzosanga abantu bari ku misigiti batonze baje gusabira bya bimugo zo bisabiriza niwe biri kandi nta muntu w'Islam utambuka tabahaye ikindi naco mission ikindi naco uwogira buri mwaka akagenda agira control akaraba control abakristo amatorero y'abakristo abantu bazanye kuri Kristo akandika umubare kubera ico kintu waruvuze c'abayisilamu ugaca ugenda mu bayisilamu naho ukareba umubare w'abayisilamu binjiye mu musigiti abayisilamu baradusumbya ibihari no kuvuga ngo twebwe ikintu c'ubumwe ntaco dufite ni kubera tutagira ubumwe abayisilamu bahari n'ikindi kintu bakora mutumisha bo hari sinzi ko babikora buri kwezi bahora bafata bakiyoroganiza bagahaha imiceri ibirayi amasombe inyama bakabiteka neza amafiriti ndakeka icyo gikorwa bagikora buri kwezi atari kwezi ni nko mu mezi 2 cyangwa 3 bakagenda kugemurira abantu batishoboye batagira ibiryo mu mahopitali cyangwa mu maprizo none we wahusengera ico kintu urabona mugikora uvugisha ushobora kuba musura umuntu agwaye w'iwanyu ariko w'iwanyu mu itorero apana muri famiye y'iwanyu w'iwanyu mu itorero mukaja kumusura n'ibyiza ariko kuvuga ngo mwiyoroganize muje kuri wa karede mushake nk'imiliyoni 5 baza bakoresha hafi miliyoni 5 canke 6 bagahaha ibintu bagasuma bagateka ibirinda n'ibirinda by'imiceri n'ibirayi n'amafiriti n'ibishimbo n'inyama bakaja mu maprizo mu mahopitale bakagaburira ugasanga bagaburiye nk'abantu 300 none se ubundi umuntu yokugaburira yokwitaho ntukeneye kumusanga kandi ngo ushaka imbeba uyitegura udagara
urudagara umuntu ugushaka agutegera kunda umuntu agufatiye kunda ntaho uwo mucikira ibyo rero nibyo itorero rye novuga ngo hari itandukaniro rinini ry'itorero rya kera rirahari kabisa n'igihugu rero ntitwovuga ntitwokwigereranya n'abakera oya none se pastor ku bwawe ubona byo biva he bipfira he bipfira mu banyetorero cyangwa bipfira mu bayobozi bipfira hehe mu itorero kugira ngo ntihabe ibyo cyangwa n'inyigisho zabuze mu bantu jambo rya mbere aho byatanguye gupfira byatanguye gupfira mu kutemerana ni ukuvuga ngo aho byatanguye gupfira nk'ibi bintu byaje by'amadini uri kurumva kuvuga ngo twebwe turaba Philadelphia nawe uravuze ngo ubaye umugerizo utwo numva ko ari utuzina dushatse nko muri bya ariko twihimbiye uri kurumva iryo zina ntacu umwuka rivuga nta na kimwe urumva ni titre gusa ese buriya igihe cya kera ko mpangira ngo hariho amatorero itorero rya Efeso ririya Efeso ni gisagara iyo bavuga itorero ntabwo ari si itorero ryitwa Efeso yato ryo mu gisagara ryaba mu ngagara wa Efeso nkuko twavuga ngo ni itorero ringaha ikiriri itorero ry'ikiriri turaryandikiye itorero ryo mu ngagara quartier Kombye turaryandikiye itorero ryariya turaryandikiye ariko nta zina ryari ryitwa itorero ryaho nyine aho rero abantu barahihendera iyo basoma abantu bavuga ngo itorero ngo ry'Efeso Efeso ni gisagara Simoruna nayo ni gisagara biriya ni bisagara nuko tutaragendagenda umunsi Imana yagutije amaguru y'indege uzohagenda hariya mu itorero usengera hari umucuti umwe umukristo wanyu musengana nigeze kuza kwigisha iwanyu hariya kandi ambera n'umugisha arambwira ngo aranyandikira ngo pastor hari ikintu nyene yankoreye amarenda musengera ndamubwira ngo ikintu Imana itaragukorera ndakikwatoye izakigukorera nani mubajije ati ururira indege arambwira ngo Imana izokuriza indege kandi ntihaheze iminsi yamayurira indege amen ngo ayurire n'umuntu sinzi ko ari umudandaza sinomuvuga izina ariko murasengana hariya hanyuma agenda hariya muri kiriya gisagara ikorinto hari uzamva ngo ikorinto yuri legaja hari ibintu by'amasoko yari arimo by'amahiganwa Imana yari yamugire neza atsindira iryo soko hanyuma agenda rero guhiganwa mu mahiganwa ikorinto ageze hariya arambwira aranyandikira hamwe ngo pastor ko ryasengesho wasenga ngo Imana yaragyumvise ngo ubu ngubu tuvugana ngo ndi hantu muhora mutwigisha bita ikorinto aranafotora ahantu hamwe ku kintu c'icibutso ngo ahantu Paulo yigeze nyene kuvuga ubutumwa urumva ni ukuvuga ngo ikorinto ni gisagara urumva iyo babanga itorero ry'ikorinto haya babanga ubusambanyi bwabayishana ikorinto ntabwo ryari itorero ryitwa ikorinto ni itorero riri mu gisagara citwa muri quartier y'ikorinto mu mujyi nuko rero ngira ngo ako muragasobanukiwe ako turagasobanukiwe nuko ico rero nico twe tubuze no kuvuga ngo utu tuzina twagiye tuzana amacakubiri niho naringiye kuvuga utu tuze ngo twe turabana hari ijambo nigeze kumva mu kiganiro mwagiraniye na missionnaire hano yigeze kuvuga mu kiganiro mwagiraniye yigeze kuvuga ngo ni gute ushobora gukunda iw'abandi iwanyu
ni gute ushobora kunezererwa iw'abandi iwanyu ugati iwanyu amateraniro ugiye gusenga ngo ahandi ngo niho hashushe ni ukuvuga ngo turiya tuntu kuvuga ngo twe turabapisima twe turabagerizo twe turabafiladelfiya twe turabakarumeri twe turabande biriya byatumye abantu bose hazi ikintu cyo kuvuga ngo twe turabana ka bagakunda iwabo bakumva ko batandukanye n'abandi ni amacakubiri n'ubiraba neza uzobibona uzobibona ivyo bintu rero ico kintu catumye ubumwe bugenda buhera hanyuma ugasanga niyo bagerageje kugira ubwo bumwe babugira iwabo gusa naho nyene buto cyane budafashe ntibanabugirire bose ubu ngubu haraje n'imigani ngo hasangira ngo amaboko atangana ntaramukanya umuntu asigaye agira fete ugasanga yatumiye abantu bafite imodoka gusa ubonye umuntu yaje muri fete y'umuntu wo mu itorero ari nk'umuntu Imana yagiriye neza afite nyene nka fondasiyo y'ubuzima ukabona hari umuntu w'umukene yayijemo uwo muntu aba ari umukozi yemewe n'Imana abari nk'umuprotokole bataziho umugayo abari nk'umuririmbyi bataziho umugayo abari nk'umusenzi bataziho umugayo ubonye nk'umuntu yaje nko muri anniversaire canke muri mu kandi gafete k'umuntu yiyubashe ariko akaba ari umuntu akiri hasi mu buryo bwa mani uyo muntu bamuziho ikindi kintu cyo kwizera Imana bavuga ati uyu muntu kameme reka ni nka kurya muri kiya kiganiro mwavuze ngo ibintu byose byo bitumiramwo Yesu nk'abo bavuga ati uyu muntu abuzemwo Yesu yo batarimo nuko Imana bahumugisha urakoze cyane reka tuje mu ruhande wa missionnaire wowe ubyumva gute itorero ry'ubu n'irya kera ubibona gute karibu urakoze cyane Pastor Stefan yaramaze kubivuga kugira ngo tutaza kurambirana ni kuri ibintu bitatu dusoze niko kwiza abantu tubarambira tuza gukurikirana ahangaha ariko yarabisobanuye akira akora ko bumwe no kavuga ikintu kimwe kuntu amatora yatemerana hari ministeri imwe mbamwe tuze gutegura igitaramo tuzagitegura hafi n'imbara amezi 2 indwi ya nyuma dufite cya gitaramo kujya kumwe bamakanisa ikanisa ryamara ngo ntimo cyo gitaramo cy'igikoko niki cyaba ati ni turu yacu gutaramira iwacu none hari yanti yagezweho mu cyo gitaramo iwacu twarasabishije dusaba imbabazi turasobanura turinginga no kuri amatunanira ngo ntibikunda ngo turabagirira nabi turabagirira nabi niko pastor yatubwiye turabagirira nabi uwo ni pastor turabagirira nabi kubera pastor runaka turabagirira nabi kubera pastor runaka cyo gitaramo kirasiba cyangwa mukizani wacu tati ko twateguye twagiteguriye hano kwa mfata igitaramo cy'abaririmbo urakimura kujana ahantu runaka kiragoye none tubabari twemerere nimba amakosa yarabaye umvishe Paul uravuga ngo turabagira nabi nimba amakosa yarabaye nuko mutubabari turayemeye mutwemerere n'iyinga ryanyu ko ari nkana kitaramo kuzoba n'iyinga murangiza cya gitaramo cyarasibyo cyacu ko kutemera none se gusenga Imana mbese ndiyemeye mugenzi wiwe muri Imana tuyikurira tujane umuzo utankobiki mukazotarama nangu butakwitara bitazoshira araturanira rero kwemerana tabihari biragoye bivuze marenga babizi barabizi bazumva ikiganiro bazovyumva karagaciyemo ariko nongera ibindi nka 2 cyangwa 3 tuze kurangiza nuko itorero rya kera ikindi cyabiranga ngurikije ibyo bitatu yavuze imisubira mvuga ibindi nanje nuko bayobwa n'umwuka wera muzo bakora byose buriya nabivuze kuri arikane nabivuzeho ariko abantu benshi itorero ry'umuntu gikeneye kuyobwa n'umwuka wera rikayobwa n'amategeko rikayobwa n'ibindi ariko ikintu gomba kuyobora itorero ca mbere n'umwuka wera tugasenga tukabaza Imana ibikwiye kuba nuko ngo intumwa rero zayobwa n'umwuka wera ikindi no vuga bita cyane ku mitima bifuza ko abantu bakizwa bahinduka kuruta ibyo twitaho uno munsi twebwe nyine turashaka kubaka amabatima meza turi banza zacu twubaka ikanisa ari sinagoge ariko bo bita cyane ku imitima niyo bifuza kugarura bifuza kugarura imitima yatakaye bifuza kubaka imitima yasenyutse bakavuga ati abantu bose bagomba
kwakira Kristo kandi usinye kino gitabaye kwa dusoma ngo abantu benshi babananje bakizwa babananje bakizwa kubera yuko nicyo bari bashaka ko na Paulo bigeze abigishwa nako bigeze kuvuga baravuga ati noneho abantu bari bakoroganye kubera kugaburira ibyo kurya bati dukomeza kugira ibyo kurya ntabwo turi gukora akazi kacu neza mutora abadiyakoni twebwe tugwane n'imitima aba nabagaburira abantu nawe tuje mu zindi gahunda zo mu mitima y'abantu dusanzara ngo itorero rya mbere rero ikindi kintu gitaho cyane irifuza ko abantu bakizwa ariko ubu ngubu menshi nta nama mise dufite dutuma tabavuga ko dutuma hanze usanga dukeneye kubaka batima yacu twubaka kanisa yacu dukomere tumenyekane byiza tuge decoration ihenze mirongo nibabona kuri video bavuga ati ngiri kanisa ariko asanga tumaze imyaka 10 irasenyutse iri mu kanisa uretse nico hari nabandi tumaze imyaka 10 nta muntu murakizwa ariko amafaranga yo kubaka kanisa neza izambaga dushira mu kubaka kanisa ryacu ngo rise neza ni byiza kandi cyangwa n'imbaraga kabagiseke kivuga butumwa yego apakivuga twuko naje wanyu mumpe ibihumbi 40 ngaye ngo ntahe ibitenge by'umugore kivuga butumwa twoheza bavuga butumwa hataragira ubutumwa yego kuko ubundi iyo muntu umenye wanyu simbaje mwivuga butumwa ni mobilisation tabari ivuga butumwa nigena umugabo yavuze ngo ivuga butumwa no kuva ahantu runaka ukaje hatandukanye n'ahandi iyo nje muri kanisa ryanyu mvuye muri indi ryacu nabakizwa nasanze bagenzi banje no kuvugire dutange kiseke kivuga butumwa twohereza bavuga butumwa ataragira ubutumwa baje mu mihana y'abandagaye mugani y'abandiri kujya twatange tuvuga ngo baje yakure ahantu hariho abantu batarakiragakiza nageze ahantu usanga umupasiteri umwe no kuvuga ngo basoma n'ijambo ry'Imana ntazi umutuma ha ni uyoboye abandi akambwira ngo nganyereka ngo se ngo ni hekiri afite Bibiliya ariko ntazi kubera ko ntibagize amahirwe yuko byabisagara byacu twamenye ijambo ngo twebwe twama dufata ubutumwa turabugomera kandi wagomeye ikintu kibikiziba cyabikiziba gatera ingwara ubutumwa ngo tubugome mu kanisa runaka dushire giseke twohereza bavuga butumwa basanga abo bantu abo pasiteri bafite amatorero batazi no gufungura bira ngo bamenye izo none se nahise ntekereza abakristo bazabiga iki kandi ko tugomba kugera ikirenge muri bariya ko barabigira hirya rero no kuvuga iki nka amatorero mwamwumva abayobozi b'amatorero nzoshe giseke kivuga butumwa kitari cyo gwerekeza SP ngo yaje kudusura ngo tumuheze ibitenge ni uzu umugabo wiwe ni byiza ariko dutanga isadaka tugeze ubutumwa handi butaragera njenza ngeraho henshi ugasanga abantu n'ukuri sinovuga ngo nishije komtere kuko ntibabonye babigisha birizivuga muri Matayo 9:35 Yesu yagendagenda ngo mu birorero hose ahantu hatandukanye agenda areba uko bimeze natwe rero turakwiye kwita cyane ku mitima irimo itakara ku mitima irimo irapfa ni benshi baba bafata amenye umukiza kandi tuzababazwa kabamenye Imana bagiriwe umugisha taje kurondogora ikindi bakunda gusenga cyane gose ariko ubu ngubu tudukunda gusenga singa isobanura cyane nakibuze mu kindi kiganiro nongera ikindi cyane maze gusobanura uvuga byinshi nuko bakundaga ijambo ry'Imana amatorero y'ubu ngubu menshi sinzi ngo ni yose tukunda ijambo ry'Imana abantu turirimba abantu babare maso tugasirimba turi maso tukasenga sawa twaganwanye mu vuga butumwa abantu usaka masinze cyangwa bakaje ku ma WhatsApp cyangwa baganasohoka cyangwa bakaje ku ma WhatsApp Instagram kumenya ibigezweho igiti ijambo ry'Imana ikintu cyaranga itorero rya mbere kindi bakundaga ijambo ry'Imana hajya bavuze utuko Paulo ngo yari yabwirisha keshijoro ryose niyo mu mvuga butumwa nyine abwirije ryose kugeza mu gitondo no kuvuga ngo yamahera saa moya nimba ari saa moya nimba 18 nimba 17 siza masaha yahereye ariko bivuga ngo ya neza ya ese utuko yaguye mu gicuku sinza amasaha yarageze ariko ngo yagize udutotsi aje mu idirisha ngo afata kabe yo ngo adasinzira bya bitotsi biramunanira nimba ari guhinga nimba ari simbizi bitotsi biramunanira aratibuka shatse kuvuga iki nta namwe barategura konseri ivuga butumwa ngo gitanye cyo kubwiza ngo amabwiza amasaha n'iminota 30 iri kuja kurangira ngo arakurira nawe ngo gira menshi ngo azaturambira ngo yagabanyisha cyangwa abandi basikwigisha ariko wazati abandi bakamavuga ngo niko wa ngo nibasuze mu gisirimo ngo ijambo twari tubyumva ngo ndiranje
ese cyari sirimbi cyo kabwirashira kigira amagwaniki uziko ikindi naco ntagucire mu ijambo iryo jambo avuze Apollinaire abantu bazoryumve cyane mu itorero rya kera nta gisirimba cari kirimo harimo ijambo no gusenga no gusangira ariko twebwe ubu turi mu kugendera nyene sinzi ko nokivuga oya yo kiraho nanje vuga ngo ndabanye gisimba ni bantu bakunda igisirimba kandi nanje ndagikunda ariko kujya dukunda igisirimba ariko dukunde n'ijambo tuzakuvuga simpangi gwanye dukunde n'ijambo ari abantu bazavuga ngo wa mukecuru yavuze ngo yo ngo batavuze amatangazo ngo tazatamire neza ngo neza amufasha twanze igisirimba tawucanze kabisa ariko ijambo nirikundwe abantu nibakunda ijambo barisome basome ijambo kugira ngo bamenye uziko bazagutumira kubwiriza ureba abantu kamuri ijambo bigisha kamwana gusa barambiye umutima cyane bakagutera ubwoba yuko yumva ko ndahera cyane cyangwa ngo karibu ariko se pastor hari abo gutera ubwoba oya si gutera ubwoba utegereza abantu muvuma barimo mudu wewe nk'umwigisha nk'umugabuzi urabona ikirere barimo ni nkaho abantu bataba bafite mudu yo kumva ijambo baragwaye akunda umubyeyi yatetse ubwana bumwe bugwaye kandi wabatekeye ibiryo byiza wiyaranje ukahaha ibiryo byiza ariko abana bawe bagwaye ntibarya nk'uko ariko kandi pastor kira aho ngaho ni kujya Paulo yavuze ngo mu gihe cy'imperuka ngo abantu bazanga inyigisho nzima ngo bazabihitira nk'amatopic harazama ngo numvisha bazavuga sindabuzumva ntaho urambwira ngo iwacu ngo tuzatwigisha ngo bena zina ngo ye nguzamu nugera hariya ngo nukuvuga ibi ibintu bizabivugwa hano nubango iki noza n'ibingibi abantu imitima izokira gute tutigisha ibingibi nibi abantu tugikunda ijambo twararambiye umutima turashaka utuntu tumeze kutunyunyuzwa nigeze kumva umwazarisha ngo arigisha ngo amoko y'isosi amoko y'isosi niyo topic mbona kandi twaneze ngo n'umunsi twahuye n'Imana mu isosi reka mvuga aka kantu hariho komantere zo kuryoshya igitaramo hakaba n'ijambo nanjye icyo sinogitinda ariko icyo nashaka gushigikira abantu ba kera barakanwa k'Imana ariko twebwe umuntu nuvuga ngo nakanwa k'Imana ni umwe kwijana ariko twese tuza tuvuga kandi dufite utuntu ariko umuntu wemera kuba akanwa k'Imana umuntu neza yiyizi ubwiwe nawe n'Imana ikabona ko ari akanwa kayo ni umwe kwijana hari ikindi kintu nshaka kubaza wenda mwebwe mushobora kuba mukindushaho ariko twese turagifatikanyaho nyine wari uvuze ngo igisirimba ndagikunda pe ndagikunda cyane ariko ubu nyine cyatwaye umwanya bari mu kugiraho cyangwa basubizemo bagiraho cyo basubizwemo bagiraho cyo basubizemo sibyo nta kibazo cyari cyo gusubiza ushaka subiza gatandatu ico nshaka kubaza mwondusha igisirimba cyatangiye ryari igisirimba cyahereye he igisirimba ubu nyine gifasha umwanya muremure bari mu kugira umwanya muremure turi mu kugira umwanya reka mbanze mvuge cyahereye he cyaje ryari igisirimba ni inzira imwe yo kuramya Imana yo guhimbaza Imana kubera ko kirimwo novuga ngo imbaraga z'ibishobisho emotion ibigumbagumba gitera emotion nico kibazo baciye bagiha umwanya munini gisa nkaho umenga caradusamaje ariko ni igikoresho kimwe mu bikoresho vy'Imana urumva Imana ishobora gucamwo igakiza abantu igakora ibitangaza kuko
iyo ureba nko mu isezerano rya kera Imana ibwira uriya mugabo Yoshafati kera ntibasirimba ariko bararirimba. Igisirimba nacyo kiri mu bikoresho, kiri mu nzira y'uburirimbyi. Ariko abakera ntaho tubona ko basubiza ngo isirimba basirinze. Reka mfashe nikanunganiye pasiteri. Igisimba cyahereye muri Kongo niyo cyahereye mwaka tuza tuzina ku cyage kidevelopa cyahereye muri Kongo. Nigeze kumva Apostle Gitwaza yagiye kwigisha abayumba kivugaho hari inzira cyanyuzemo, hari abo bita ngo bakibuzi baraza ngo bakajya n'ihene bakadugura. Hari n'abandi bitaga abayumbe, hari n'abandi bigeze kuza babitaga niba babusoka. Ngira ngo sinabiteguye neza ngo mbivuge uko bikurikirana, ariko niyo cyahereye. Sinyo umwaka cyahereyemo simpamwibuka, ubuzo uvuge kese cyangwa ubutana biteguye twagisobanuraho niyo cyahereye. Ariko mu zukuri ntawe kirakomeza gushika ubu nyine tuvuze urugendo rwayo, ariko ntabwo ari kibi. Ndi umufana wacu nawe umufana wacu na pasiteri umufana wacu. Twashatse kuvuga gusa no kwitora ryake ryakundaga ijambo cyane, ariko ubu nyine twe turakunze gusirimba no kuririmba mu munsi akarimba amasaha 3 tukanezerwa, ariko nta muvuga ubutumwa bwiza ngo arenze isaha. Tukaba tunitegeye twite kumva twarambe imitima yacu, ahubwo mureke tugarura ijambo tugeze umwanya. Kuko tuvuze kuri Paulo yabwirije ijoro ryose. Biri muri Bibiliya mu Zaho 19 gutyo arabwiriza kugeza ubwo utukwa sinzi. Aba ngo agomba kurara akesheje. Ngeze kumva umugabo umwe ngo yigeze kubwiriza ahantu abantu bararambirwa. Wamara kurambirwa ngo arababwira ngo ubutumwa Imana yampaye simva ntaburangije. Nimushake mugende mwese ndabwira zino ntebe sinzire mwe. Oya nimushaka murambirwe musinzire cyangwa mutahe. Ndabwiza zino ntebe ninta zo bwira Imana ati zo wampaye byose narabitanze. None ga nubwo banze kuzumva nabigiye intebe jewe ndabisigana. Ngo arabwiriza sinzi ko byabaye nagakuru numvishije ngo abantu bose barasohoka. Umwe hasigara pasiteri n'undi mukristo. Ngo arangize ati nimushaka mugenda bwira intebe. Ngo arangize ngo bwira wa mukristo ndagushimiye ko wihanganye kugeza ndangije nubwo abandi bose bagiye. Wa mukristo amubwira ati mushitsi wa nanye ntubwire ngo no kwihangana ukumva nuko ari je ufite ifunguzo z'ikanisa navuze ngo ukingirana navuze ngo ukingirana aba nagiye nta kuntu nari gukinga ikanisa uririmwo ndagira gute tariko se ijambo cyane ryamfashije ngifunguzo z'ikanisa kiya nicecekera bakanamushimira nuko bikagenda. Yavuga ati yanze kwihangana ariko yavugishije kure kudakunda ijambo avuga ati nukuri sinokubesha ngo ijambo ryamfashije habo niko nifunguzo zamfashe wantindiye muruko mukingera ngo ngende ariko nuzukuri ijambo nari narambiwe nanje. So cyo neza kuvuga tukunda ijambo ndumwanya ijambo tusigaye tutaje gutaha umwanya tugakora ibindi byose ijambo ngo muri 10 sawa ndetse 10 sawa wasinze 30 wateye commentaire 20 cyangwa indi 30 ngo ijambo ngo ni 10 minutes ngo ntagutinda. Rero murakoze twumva tuvuga byinshi twakomeza tuzagaruka turacyari hano muri Meri. Urakoze cyane kandi nzobagarura vuba ko numva ibintu twagiye tubica hejuru. Pasiteri sinzi ko ufite akanyuma icyo twasozereza ko aha tuba turi ko turagaragaza kugira ngo duhugurana kugira ngo tumenye uburyo dukwiye gukora ibintu neza. Nk'uko wari uvuze igisirimba ni intwaro imwe Imana ikoresha. Yego. Kandi hari ikiganiro kimwe mwigeze kuvuga mu kuganira na missionnaire ngaha Polinaire yaravuze ngo nimba wize theology yo muri 1992 ntushake kugumushaka kwizana none muri 2026 no urumva hariya ushobora kuba wewe wiga hariya muri ico gihe mwandika ku ntuzeye mwandika ku mabuye ku mpapuro canke ariko ubu twebwe dukoresha ama laptop dukoresha ama iPad urumva
kandi ubwenge bwa kiriya gihe bwariyongereye uri kurumva rero mu bijyanye n'ibintu habe no muri Zaburi 150 haravuga ngo muhimbaze Imana n'intwaro zose zishoboka. Rero muri ico gisirimba ni intwaro imwe Imana yaduhaye idufasha guhimbaza ariko ico twashaka kuvuga ngo nituje tuyiha umwanya munini gusumba ijambo kuko ijambo niryo rikuru gusumba igisirimba. Imana ibaho umugisha bagire neza. Urakoze cyane ndabashimiye ko mwanyitabye kandi tukaba dukoze kino kiganiro kandi ni ciza cyane ko muratanga amakonseye ku bantu ku itorero kandi n'igisirimba ndagisobanukiwe. Uravuze ngo caturutse muri Kongo niho kandi naci icyakizanye ni ukugira ngo gifashe imitima y'abera kiradufasha cyane duhimbaza Imana aravuze ngo kiradukamiye kandi ciza cy'igisirimba abagitanguye n'abantu basenga Imana nticyatanguwe n'abapagani cyatanguwe n'abantu bari mu mwuka w'Imana. Rero ikintu ico novuga ngo cyakuvumbugwa ikintu cyavumbuwe n'umwuka w'Imana ntiwogifobya. Rero ni ukuvuga ngo igisirimba kiri mu bihimbaza Imana nimba hariho uburyo guhimbaza Imana ni uburyo bumwe bwo guhimbaza Imana. Umutima wanje himbaza namwe ibindi ngo zose nimba amaguru yakora n'umutwe twese byose ko birahimbaza Imana ariko muravuze ngo ijambo nirihabwa umwanya kuko iyo twiga ijambo niyo nzira niyo twereka uburyo tugomba kwitwara muri rya jambo niho twigira ubwenge tukamenya ngo uko dukwiriye kwitwara nuku uko tudakwiriye kwitwara nuku uko itorero rikora nuku uko ridakora nuku kubera ko twamenye ijambo ariko ijambo bagende barihe umwanya bareke kugira mu mwanya ngo ntaho riharija ngo 10 minute ngo twararyumvishije mwarabwirije cyane. Ijambo rirakenewe n'amatorero agira urukundo agira ubumwe asangire turi mu bihe byo kurangiza umwaka bakagenda nk'abashumba bakiyorganiza bakavuga ati uyu mwaka tuzosangirire hamwe twese kiriya kintu kibamwe imbaraga bagatumira n'abantu cyane kandi naje buriya ntaco mbivugaho cyane ngo mvuge ngo abashumba si bose ariko hariho abashumba bamwe uzusanga ntiyita ku bakristo bose ahubwo yita kuri babandi azi ko azabonamo intere oro abimana ishaka akanyenyeri abazamukandira ku kanyenyeri sibyo abazamutegurira Noeli abazamutegurira bonanza abo ngabo ugasanga akanyenyeri ko mu Burundi ni mikashi mikashi abo ngabo noneho ugasanga abo nibo bitaweho kurenza kwita kuri wa mukene umuhumuriza kubw'ijambo ndetse unamuhana bwabo muri bwa buryo bwabo ufite musangira muri bwa buryo ni ukuvuga ngo amatorero niyongere kandi yubakike agire uburyo agire umwe agire gusangira abantu basangira ibyo bafite agire na rwa rukundo kuko nibwo rukeneye mu matorero. Rero ndabashimiye cyane mwakoze cyane kunyitaba kandi n'ubutaha muzanyita murakoze cyane. Karibu Pastor Senga ngahe kadusenge dushima Imana turagushimiye turaguhaye izina ryawe rishimwe izina ryawe ryamamare twari imbere y'iri torero mwami Yesu Kristo tuhugurana twerekana ukuri tuguye kugenderamwo iki kiganiro mwami Yesu Kristo turagisabiye umugisha umuntu wese azogitegera azogikuremwo ibimwubaka muri uru rugendo ruja mu bwami bwawe ushimwe ushigwe hejuru televiziyo ikomeze mu izina rya Yesu Kristo igira imbaraga kubw'ubuntu bwawe ni mu izina rya Yesu amen.